Difuru Sapnasing Inti Memorial Park along. Inkora Pli Sosya Song Tumpen Radamai Piki Pamanpon. Hidipi along Inkora Chokang Deng Zonal Krabi Youth Festival of Hankikim Kerang Jadim Kangpu. Dhansuri Cluster Level Federation Sahem along trade and sale of fresh vegetables at Jamek Kipadopon. Cardom News time along Penelli, Philibert Kropi, non biotang pen, Archwekta, Difuru Samsung Sing Inti Memorial Park along Preni Pai Po Arni Ada Porpai Crazy Raj Team Aporpen, Radamai Pikipado Ponabirta Nangli. Karbiang Long Kankedo Inkora Pli Sosya Song Tumpen Difuru Samsung Sing Inti Memorial Park along Ching Room Siradamai Pi Lapen Armuko Chen Kepaman Ponjap Han Saikideng. Halos kaya farman ini tuh gosong kata mesendi lah pengke karbiang long terang long gosong ke pamanji mangke katu bewe long tar pudu tapi halos ke cisong apa cun dia long bangke katu bewe tar menang ko lah pengke kapan cun dia pasti ini tuh kaya pun memang ko nang ko Labang Somai long retired IAS John Ingti Kathar, Thansing Ronghang, Roton Terang, Tiraj Difusa Pen Cheng Lo, Inkora Pli Sosya Song Long, Kachirap Kachitudun, Pregjam Asong Asong Japo Pen Cheng Lo, Ong Dong Rap Tumta Chetong Dun. Anporta Puning Ding Pen, Ning Sibet Kedo Tek Japan Jumisana Lunjir, Parjuponsi, So Inkora Pli Sosya, Radambai Pialong, Kachitong Dun Arara Tumapan, Ning Kirung Pon Pado. Number 21 Borjan constituency ang Kang Farman Borjan KCS Lapen Tirikama Tumpen Cherapsi Kewangji Preni Pai Crate Chok Arnipen Kewangji Ingora Chok ang de Zonal Krabi Youth Festival Kepaman Ponchiadim Preni Pai Po Arni HDP Mirjeng School Patua Klamara Kikim Kerang Ponchiapan Kang Pupona Saikideng Borjan KCS Amai Pujuna Singh Teron Pen Kechupem Pupon Amayalong Alwi Sarpuaman Pen Borjan VDC Chairman Chris Rong Parchetong Dun Lapen Anparta Tirikam Amai Pu Samson Inti Jona Singh Tokbi Kamar Tisopen Tirikam Klembang Pubang Phetum Chetong Dun Maya Long Chetong Dun Alwi VDC Chairman Chris Rong Parpen Arnam Ardom Pen Hirjume Haksi Nujok Sompon Apitu Apor ke Mehut Apor Ese Social Work ke Claim Japan Ta Alangli Rong Par Sangho Pen Amarsi Bab Gipan Ponasata Pang Cheng Pon Petlo Anpar ke Claim ke Damalong Kipang Tang Pami Japan Sayang Deng Tami Kipachun Pami Japan Rong Parpen Than Paritekang Labang Soja Megalong Kado Kawita Kachirap Kachitur Dun Petpen Kipachun Japan Kachunung Ripado Dhansuri Cluster Level Federation Asahem along Preni Pai Po Arni Mesen Lapen Ing Thirjir Kichuahan Abu Thakcherok To Mai Lapen Sikki Kipadopona Birta Dhansuri Hawar Pen Pherangke Birta Nang Pali Dhansuri Hitia Long Kido Dhansuri Cluster Level Federation Pen Kachipatir Pipon along Indian Gramin Services Atum Chirap Chito Dun CDCLF Self Help Group Members Atum Pen Trade and Sale of Fresh Vegetables Ajay Make Padopon Si Han Hai Hui Kijor Kelata Kipadopon মানে কি হল গছপুলি ৰোপণ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু কি গছ ৰুব লাগে কোনটো বেছি বেনিফিট আছে কোনটো অলপ কম আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সব আমাক এটা দিব Labang Soseke Lapen Chirok Toka Saiki Padopon along Jasemet Pen Hitikulat along Kijun Lapen Kimesana Han Mateo Pranapan Tangkana Hok Kabide Jiahan Amukha Kijor Klanang Chepathak Than Bachini Pon Lapenan Parta Arona Tengpen Kosonse Tengpia Klim Ke Enang Jima Lapen Kupipi Arong Ke Isi Ali Ke Long Jima Lahaya Puthakta Siki Kipi Pon Padu Namalam Sopor Panbir Tamun Tabonik Sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbianglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family.
Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo people thalbir talong wang thalo. Difurong supi rong berong thagalong kedo rong angbong serlong jon arong te irong lo. Difurong supi pen ni hanganat kedo arong henlo serlong jon arong mate achipong. Difolang roi soparai arianat keda matowar henlo serlong jon arong atowar. Barlar be janglute serlong jon arong inghan long jon pusit amen chathang. Barla arwe janglute serlong jon arong inghan anglong pusi amen chithang. Serlong jon arong along lirmi akai hut kidunang ji apuna chak awe. Towar mesen avelang melang apan minta nang ulang sorkar pen kipi awar sai serlong jon ameka ratum kupipi ma kelong lelang arjuik tha e dondoni rong ameka ratum barpi barso kachitia hem lapen prime minister ujula jojona awar sai longdun barpi barso ahem ke kim losita kim pame me ajok habitsi barpi dodamnang di lupata rong ameka ratum ningje serlong jon rong phuanat kido lumba jok aklam along isi hini kaching thur amu dengsi serlong jon arong aphan serlong jon pinong arup amu mangkapin chong je aphan serlong jon arong amekara tum kaching thur asam pri comment tu tong teklang jini laso asam pri aphan towar cholang New Delhi North Block Conference Solalong Preni Pipe PRD Karbi Anglong Autonomous Council Apen Dimha South Autonomous Council at Team Lapen Man Kido Union Minister of State for Home Affairs Government of India Kiran Rijiju Lapen Under Secretary to the Gulf of India Ministry of Home Affairs Northeast Division AC Chatumpen Mai Kangni Lapen Man Kido Prime Minister Narendra Modi Aphan Pinpro Loe Pak Panongsi Union Minister of State for Home Affairs Kiran Rijiju Aruden Kipajir Pona Birta Nangli Union Minister of State for Home Affairs, Government of India, Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Dimha South Autonomous Council Bitunga Tumpen Khontai Sisuse, Apor RD Dojot Pen Kachingwai Pon Pado, Union Minister Kiran Rijiju Pen Sitame, along with Tumpen Kachingwai Pon Alam,
along kachirap kachito dun japhan pachini dun on port achiklo jon thom pen phong Karbi Anglong lapen dimha sau hini inglong along ripen kaching wai japhan central government hin pen pha thuji puta pachini thu lapen on port prabjin pen Karbi Anglong lapen dimha sau farman man ke do prime minister Narendra Modi pen kachitong long japhan Karbi Anglong autonomous council CEM Tuliram rong hang pen union minister Kiren Rijiju phan kachung ripan pado Union Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju pen kaching bai ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung EM atum Pradip Rongpi Rup Singh Teron Jagat Singh Ingti Amar Singh Tiso Tarendra Brahma MAC atum Dor Singh Ronghang Ram Singh Timung Mongol Singh Timung Richard Tokbi Lun Singh Teron Prabhat Chandra Taro Lapen Dimha South Autonomous Council CEM Debolal Gorlosa EM atum Samuel Changsan Amendu Hojaipen Chenglok Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Dimha South Autonomous Council peta sai phatum chatong dun Prime Minister appointment karna ami khujisilu Karbi Anglong Autonomous Council aro Dimha South Autonomous Council duta jilar ami Prime Minister ami appointment ta khujisi kintu through amar Ahom Sarkaror Chief Minister juriote etu preron kora hoise Chief Minister Proধানমন্ত্ৰী অফিসত প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত on behalf of Prime Minister hoi amar Home Minister MOS Minister of State Rijiju North East Charge ekhete amar aji meeting matile official meeting aji mata hoise Karbi Anglong aro Dimha Hasao bahut dinor pora ami etu andolon kori aisi গণতন্ত্ৰ পদ্ধতি আন্দোলন কৰি আইছে autonomous state সাহিত্য হিৰাজ্য এই ৰাজ্য সম্পৰ্কে autonomous state সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰা হৈছে আমি আজি আলোচনা কৰা তেখেতে কোৱাৰ পিছত Prime Minister তেখেতে মাইনছৰ জৰিয়তে আমাক দিয়া হ'ব আৰু Prime Minister তেখেতে অৱগত কৰিব আৰু Karbi Anglong Dimha Hasao MOS সম্পৰ্কে হওক আৰু MOU সম্পৰ্কে হওক আলোচনা মাজে সমাধান হ'ব বুলি কৈছে বিশেষকৈ আমি দাবী কৰিছোঁ যে autonomous state within a state যে চেণ্ট্ৰেল ৰাজ্য আমি অসমত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে অসমত গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ সংবিধান এই সংবিধানৰ দাবী কৰিছোঁ যিটো আমি আজি আলাপ আলোচনা কৰি অসম কয়াৰ আৰু আমি অফিচিয়েল মিটিং আমি 3 মাহৰ মূৰে আমাৰ অফিচিয়েল মিটিং আমাৰ এইটো মাতিব লাগে আজি যিটো প্ৰথম আমি অফিচিয়েল মিটিংটো আজি বহিছোঁ ৰাজনৈতিক যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো আমি সন্তুষ্ট হৈছোঁ পৰৱৰ্তী বৈঠক কেতিয়া হ'ব 3 মাহৰ পিছতে আকৌ মাতিম বুলি কৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কিবা বৈঠক হ'ব নেকি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ সমস্যাবিলাকৰ সোনকালে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেইটো আলোচনা কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আপোনাক দিম বুলি কৈছোঁ Birta bangela pas kangton poniglo dumi thakmi kurwang thu